Северодонецк шээрінде ең дешетлі ұрушылар олып кече. Баш истихбарат идаресынан yol başçısı Кирилл Буданов Северодонецктегі Украина арбилері позицияларыны зерет етті. O istihbaratçılarga vazifelerini berip, Ukrayn ordusuna көре bazı yerlerde düşmandan artilleriyası 10 kerege çok olgan yerlerini belgiledi. Buna bakmadan Ukrayn askerleri işgalcilerge münasip karşılık gösteri. Baştapta bildirgenlerine göre, Rashistler Severodonetsk'nin Cenub şarkındaki köylerge ateş açıp, Svetogirsk ve Slavyansk yönelişinde hücumga keçe. На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху немає, бойові дії тривають. Миколаев ve Херсон vilayetleri arasında Sыңırda ve Береслав rayonunda uruşlar devam etti. Pivden operativ komandalığının malumatına göre, Rashistler evvelsi çekilgen pozisiyalarga qaytıp köylerge ateş açı. Düşman Mykolaev şehrinden mesken mahallelerine artilleriya sistemalarından hücum etti. Bunun neticesinde bir insan helak oldu, yerli sakinlerinin maşinaları ve evleri zarar gördü. İşgalciler zapt etilgen teritoriyalarda toktamadan insanlarını terörga uğradı. В зоні окупації рашисти намагаються запровадити рублі, а також тиснуть на аграріїв. Загарбники викрадають окремих фермерів, намагаючись на них тиснути фізично, зокрема тортурами. Роблять це для того, щоб вони продовжували агробізнес, але врожай планують відбирати силою для потреб своїх підрозділів та колабораційної місцевої влади. Qırımda işgalcının mezarlığında narazılıq göstergen qadınını 5 yılga hapsке taşlay bileler. Valeriya Goldenberg martның sonunda Berdyansk deniz limanında işgalcilerinin desant gemisi patlaganda elak olgan Rus arbeyinin mezarına tavuqqan toqtu. Qadın rashistler Buchada yapqan canavarlıq ve ularının başqa cinayetleri haqqında haberini eşitken son Qoz koyunda yerleşken işgalcının mezarına keldi. O Odessa, Poltava şehirleri ve Kharkiv vilayetinde yaşagan Oçsoy sopları için heyecanlanaydı. Birazdan ise Vorzel kasabasında onun sınıfdaşı bütün ailesinin beraber helak olganını bilgen. Qadın aprel ayında tutulgan son sizoga taşlandı. Valeriya Goldenberg'nin advokatı Marlen Halikov qayd etkenine göre bu dava siyasi sebeplerden açılgan. İhtimal ki işgalciler esli başlı qadınını endi qabatlı dep tanıgan, mahkeme oturuşunda ise sadece hukum çıkarılacak. Rusiya din serbestligini pek sert şekilde bozgan devletlerden biridir. Bunun hakkında söz Amerika Devlet Departamentinin hesabatında keti. Halkara din serbestliginin meseleleri boyunca maxsus elçi Rashad Hussain qayd etkenine göre, Moskva dini elementke göre insanlarının takip etilmesini kuvvetleştirdi. İşgalciler sanki dersin ekstremizmde qabatlangan Kırım tatarlarının evlerinde taramalarını keçirip insanlarını zorbalıkka uğratı. Aynı şekilde Yegova şaatlarına takip etti. Rusiyanın Ukraynaga karşı cenknin yangi fazası başlangan son, işgalciler yangi dini cinayetlerini yapı başladı. Mesela Rusiya, Ukraynanın vaqtınca işgal etilgen topraklarındaki dini binalarını harbi obyektler olarak kullanı. Gene yakınlarının yanında advokat Ayder Azamatov 8 kunlik kanunsuz hapis cezasını çekken son azat etildi. İşgalciler onu geçken sene oktyabr ayında insanlarını toplap sanki dersin sanitar kaydelerini bozganı için Ahmedjet'teki memuri hapis cezasını çekil binasına taşladı. Gerçekten ise advokat polis bölügünde yakalangan insanға hukuki yardım berip çıkkan son Kutlevi haber vasıtalarına tefsir bergen edi. Ayder Azamatov aytkanına göre, o siyasi mabuslerini kurçalagаны için işgalciler tarafından takip etilmekte. Моя деятельность, она открыта, она, так скажем, чиста, как, вот эта вот рубашка белого цвета, и моя деятельность адвокатская напрямую связана с данным админарестом.
Эвелсе ишгалжилер адвокатлар Эминя Вамилева ве Назим Шейхмамбетовны айны канун бозулмасында кабатлап апске ташлады. Улар Айдер Азаматовнен берабер Санкедерсін Рус ордосына итибардан түшірілмесі себебінден 75 000 рубле пара жазасына алған зенадашы Эдем Семедляевны қоршалайды. Но несмотря на это, мы будем делать и продолжать делать то, что обязаны, да, когда наш народ преследует. Когда мы встречали Назима, когда люди сталкиваются с несправедливостью, когда народ какой-то сталкивается с несправедливостью, просто беспрецедентной несправедливостью и ложью, люди либо боятся, либо борются. Да. Мы сегодня избрали путь борьбы, мирной борьбы. Вина вся этих адвокатов в том, что перед Россией, в том, что они, в общем-то, рушат их дела, рушат их процессы, и, в общем-то, их дела терпят полностью фиаско. Поэтому они такое терпеть не могут, в общем-то, и вот то, что мы видим, это происходит. Оларға халық имайджілері дейлер. Эвелсі қанунсыз апске ташланған Эминя Вамилева ве Назим Шейхмамбетовны кеченлерде Айдер Азаматовны қаршылап алған сияси мабуслерінің ақрабасы адвокатларына өз ішіне ве халқына садық мутихастлар оларақ біле. Данные адвокаты преследуются, так как они поддерживают наших близких и родных в это несправедливое, в это тяжелое время. Мы благодарим им за то, что они всегда рядом с нашими семьями, с нашими близкими и родными. Айдернен таныш болдым, хотя мен оғлым административ жазасы бергенде, мені оғлымы хорчалаган еді. Ondan beri 17 senesinden bu Ayder Azamат'ın biz tanışmız. Olen bir rızlı, namuslu, bilgili bizim adliyecimiz. Bizim adliyeciler hepsi birbirinden güzel. Sağ olsun, var olsunlar. Bilesiniz, endi bu bizler mına bu yaşta olganda biz 87 senelere böyle hareketledik. Endi bizim ballar böyle hareketçi. Men gururlanan bizim yaşlarımızın. Advokatlar bildirgenne көре, işgalciler hakimiyeti оларны тақып еткенне бақмадан илеріде де Қырым-татар халқы ve işgal etilgen yarmadada репрессияларға оғыратылған әркесінің ақларını қорчылайжақлар. Реліквія державна, національна, яка лежить перед нами, і яка за кілька хвилин стане одним з титульних експонатів нашої колекції. Azovstal заводы üzerinde елпіреген мавы сары байрақны 2-ші жиын-жинкінде Украина тарихы музейіне берділер. Мұқаддесат Украина Хачқа Киров экспозициясына кірді. Украина истихбаратынан yol başçысы Кирилла Будановнен берабер музейге Мариуполь имайджілері ве есір түшкен Азов ескерлерінің апайлары келді. Безперечно вдячні всім захисникам, всім підрозділам, які були на Азовсталі до останнього, хто не зрадив присязі, хто до останнього воював, боровся, не дивлячись на те, що були дуже складні умови, все одно наші незламні воїни, вони стояли до останнього. І наразі наша задача – докласти максимум зусиль, щоб вони повернулися якнайшвидше додому. Такі реліквії повинні справді зберігатися в музеях, для того, щоб зберігалася пам'ять про вчинки тих героїв, людей, які дали своє життя і здоров'я за нашу з вами батьківщину. І це справді знакова подія для нас всіх. Байрақны Украина мәйджілерінің қалесі олған Азовстальден алып шықтылар. Буданов қайдеткенне көре, оле вақытлар кележекке бұл байрақ кенеде Украинаға айыт Мариупольде олажақ амайынды музей экспонаты оларақ.